Allah, salamullah ala Taha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Jumat yang cerah, yang indah, yang penuh dengan berkah hari ini, kita masih tetap semangat dan selalu semangat dalam kegiatan Jumat berkah. Terima kasih banyak kepada seluruh relawan yang dengan ikhlas, dengan tulus membantu kegiatan ini dengan tanpa pamrih, dan juga kepada seluruh donatur yang dengan ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak, dan saatnya kita berbagi. Ini dia persiapannya. Di sini telah kita siapkan. Ini saat ini beberapa hasil kerja keras kita hari ini, dan di sini pun masih ada. Ini dia. Semoga apa yang telah kita keluarkan, apa yang telah kita infakkan, mendapatkan limpahan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Salatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allah, salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allah, salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin habibillah.
وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله الله سلام
صلاة الله سلام